Obu atupa one afi no no bed nurse swing na afi no no kan 1 2 3 4 5 you could do 12 cross ke ya di o de be nyum ato ena pampa kwande anyum no eti patwa anyum ni atopa 12 ba ya po no fiji kwam na mp where's I doing you me bafo yesemu ebu amana ka se 2000 na 20 ni mo le debut buy a slow present. I could see that. Try a samaba. If I try a Airtel to go fuse bundle, and it's the only core bundle which does not expire. You can you can call all networks, browse with no extra, and I say no expire wahala. Yes. Nah, we know there just a time no be problem on Airtel to go fuse bundle. It's a nuance or be you phone now about star 567 hash. Now our bundles is here and I just all them. Ujogum said you pay I wanna beg you to zampa. Airtel to go. Life is simple. Anyway, you fancy at part 12 no so. Now you mon rafila muna during a view at Nase. At part 12. Yep, mic check 1 2. Mic check. During Hey, I do. Easy. Now we be able to there. Nyame Adom, sense no concert the obedi no wa be ne weswa. Then my baby and me dey starting be bonitel. And starting here the sister when the share and na starting. Ya nkofo ka say when the share yes ya no maka yes ya no aka. Ono so kasa nti okasa na chese ye de atudwa. Ni nyina ne say sisi ano o say ono no Tama eboni wuya chese oba ya ro starting ni nyuma okoba kobe nyina osina nkofo timi fra o says winja nyum to a yebekun wuntumi nyete se eboni no gina ne nan so de woye nyina enkosi aga oso wo mukaka nsema ma chese na bemu bue na chese juma ye fe na juma de na afi de nyum no mpeso beto kra ba no pesa manfo hu ne se eboni nam eboni so ene no no so eginya bebi egina because ono no start here na chese nyama minti went me and do baby but ono abe start na chese odina akosi baby a ewo se nyama eko nti sisi ade also ye can financial status so ka se me be on bisa when she say then they all say iPhone nyama na sisi ade on bisa no o sisi nyama mu je o sisa nkonye wendi she a onye sure se o mu fie kra she ye no akobetimi aye bibi kra ma ne maame ene ne brother nti sisi a wendi she say san nyama na mo kan ni obewu ni san o sisi a she can't be bedded. All right. O simfa na ho sa. Ene efri honoma yanko actress Juliet Ibrahim enra me kan say o so ndie ni kunu ohia no strip club na de din sembe bre aba chese me no ka say de o internet so na Juliet chese Instagram onu kra sisi a waye TV a waye TV a chese onu atewa o ka ne nsem ni nyina ne sesen Juliet so pesa manfo hu say ni book na wo de atudwa no eye nsam a efa no ho niam a wafam na waresem chese ni eye bibia wafam wo na brabom e na watro ato ho inti so watro na so kankan a adena woso betina okasin ken woso yesi oyesa also de to na wonso wo kan a bia bibi wo ma wesua afirim na enye se bia wo de abeto na chese obi e kan de open na mom no also mo kan de omo pen mo hwe bibi Juliet se mo hwe bibi asame de hia no de ato ho no enti mo kan na mo nkomani yefri honoma Jerry minim se what ye nuama ye chese wo mu yo mo hu fia ye misbel na efia Schwarzenegger wo ma yo mo hu fi masisi an pot in fact enkwalati o se kasa o ma bre ni nyina so ebre net sen eye sisi an nsema ye asan we de ya mebeka kra ye ma no hu duru bato de meka eye wo mo misbel le kan se eye ye nuaba efia Schwa o se ye Chinese phobia mo kumasi etua aka Emma efia etu ka o se plane o so huri so fahin fa efa cheso bo modian kokumase Emma eyi Chinese for ma woni omukraman edai asem we modu this one na kan o and that was fire bomb number 1 now firing bomb number 2 from Efia Schwarzenegger to Misbel or say Misbel pa obakura wa wo no ne papa ne hwan oso nkono nkoka no kra ne nche de ye nua be ma isisi ye nim de ekoso de so wewu so ote aso ye Castro oso nkopo ne busuafo ama ne no nka no kra entrom no kra ne sesen
osesa akwala no Misbel akwala no onka no kwenye Castro Misbel sise Castro bakra Castro enipa ono ne nada but wawo na we intende we fire na we afire na bomb na omututu fa wiam nti na sisi ankwala no kro mutie kro ma bre yes celebrity status no sisi e to de bi edu bebi a na ajegon nti omuso de omu de hwehwe omu ho wo honom ye free honom a Brafo ye nyina ye twen pai mu concept say ya twen ya na sisi omu si documentary bi ba esi documentary Brafo sisa akode me ne wa na yakoba o so bra documentary bi a esi sakode eyi ni selewa one show up Manchester sako chese Brafo aye no nwanwafo ane nwanwafo la me no kan ti no aye sakode ni angel yi aba out aba be cancel enye se ye sheda time na no mu de ye ISC e no mu so call ye nti no aisa na time na bobo so nti o so no mu hu ekwan be fa so aye neema na Brafo ka so the cameras bebe fiafe wan fa mba nti sisi ano I say adena anye yes abate omo are ready so I ready omo so are ready but I'm say some na bass and eye gizo ye producer of Hits FM Cruise Control na ono so na ye ne de ne se de o so wa from Brafo friend interview ba ko brown for food sisi ade o so friend kan ne sa ende ana kwa bna sa ade ende ana into o se ne se ade ye wo se ene omu bia o beto no grato o se sa ade se Brafo se sakode from Brafo ni Brafo was so to be fregizo na kacha ne se manye ni yie ente ne ye nyina ye mbo ye ho ne ye koye ai ene na chese me de be wie ye akoso Japan osimun celebrate no kra sa okay kacha se me celebrate sisi o so betina radio so kacha se me celebrate o so man fans ene Fila no Jerry ye de besi na ye fast that kese ma ye Unidos long love condoms. Condoms. If I try condom when I show us, I will share, so as I won't share. And cut it down, you're no man to so skin. That's what do you have to dick and use a mini? It's when a prolonged or sexual excitement, you know. Emma, what did the ye? Said the Mika Matia said. Na fe so kra no emema ya moye ya na mo ajamu no emeche mam eradi mi obo oh na ento akwapim so obejamu no na chese ama enkati de no akoyi a ne ade afan ya ho eti for a better sex life, stronger relationship and happier life, make sure so be use Unidos long love condom and papa pacho available pharmacy shops in them. Yes, afre 055 482 5010. Now watch your day. And I him say about when you and Yamsunu TV and you